Dobrodošli natrag. U ovom tutorialu ćemo instalirati tekst editor Atom i napraviti našu prvu stranicu. Idemo se baciti na posao. Otvorite web preglednik, upišite atom.io i ako ste samo u Google upisali, uđite na prvu stranicu koju vam izbaci. Ja ću pokazati kako se instalira za Windows, pošto nema Mac. Ako imate 64-bitni Windows, samo stisnite na button Download Windows 64-bit installer. U slučaju da koristite 32-bitnu mašinu, stisnite na Other Platforms i nađite atom setup.exe. To je 32-bitna verzija. Evo je ovdje, samo to skinite i instalirajte. Ja sam već instalirao, tako da ne gubimo vrijeme na tome. Kad vam se instalira, otvorite Atom i idemo početi pisati svoju prvu stranicu. Možete izaći iz Welcome Guide i Telemetry Consent. Možete iz toga svega izaći. Prvo što ćemo napraviti je spremiti svoju datoteku kao HTML file. Znači spremiti na zaslon i upišite index.html. Stisnite spremi i vidite sad sa lijeve strane vam prikaže vaš folder u kojem imate vašu stranicu. I sada prvo što ćemo napisati je ovaj znak za manje, usličnik, doc, type, html i zatvoriti sa ovim znakom za više. Sa ovim se ne morate zamarati. Ova linija jednostavno rečeno govori pregledniku da koristimo noviju verziju HTML-a. Sad ću vas uvesti u koncept tagova. Gotovo sve što ćete raditi na webu, radit ćete pomoću njih. Otvorit ćemo i zatvoriti HTML tag. Znači, stavimo manje, znak za manje, HTML i znak za više. I sad smo otvorili HTML tag, ali bitno je da ga i zatvorimo. Odemo u novi red i stavimo znak za manje, kosa crtu, HTML. Tako se zatvaraju tagovi. Znači HTML je osnovni tag za web stranicu. On govori pregledniku da interpretira sadržaj dokumenta kao HTML. Primijetite da tag počinje ovako i završava ovako. Gotovo svi tagovi imaju takvu strukturu. A između tagova se nalazi sadržaj. Dobro. Sad pokazat ću vam kako se komentar radi. Stavimo znak za manje, usličnik i dva minusa. I sad vam pokažem osnovnu strukturu taga. Znači ide znak za manje, tag i onda ide sadržaj unutra. Na primjer, samo ću napisati sadržaj i vidite sad ovdje smo otvorili ovaj tag. Njega moramo i zatvoriti. Tag. Tako. I komentar se zatvara sa minus minus i znak za više. Da ga nismo zatvorili, vidite, i ovaj HTML dolje bi bio komentar. I sve ispod ovoga bi bilo komentar. I preglednik ne bi prikazivao ništa na našoj stranici. Dobro. Unutar HTML taga postoje još dva bitna taga. To su head i body. Idemo napisati head tag, znači znak za manje, head, zatvorimo i odemo u novi red. Ne morate otići, ali ja uvijek ljepše mi izgleda ako je sve u novom redu. I onda zatvorimo tag sa znak za manje, kosa crtica, head. Dobro. Znači, head sadrži ime stranice, ključne riječi, linkove k drugim datotekama i druge stvari o kojima nećemo sada. Sad kad spremimo ovu datoteku, file, save i pogledamo našu stranicu, nađemo ju ovdje, otvorimo ju, vidimo
ovaj gore naslov u kartici index.html. To ne treba biti tako, naša stranica treba neki pravi naslov. Za naslov koristimo title tag, znači otvorimo title i stavimo onda, ja ću staviti da je naslov Filip Tutorials. I moramo zatvoriti tag, to je bitno. I sad, znači kad spremimo, ja ću koristiti ctrl+s i odemo opet na web stranicu, osvježimo, vidimo gore se pojavi naš naslov Filip Tutorials. Dobro, i sad odemo, sljedeće što ćemo napraviti je body tag. U njemu ide sav sadržaj naše stranice, znači tekst, slike, dokumenti. Vidite šta sam sad napravio, sad sam samo upisao body i naš tekst editor Atom. Ako stisnemo enter nakon ovoga, Atom nam izbaci odmah otvori i zatvori naše tagove. Dobro. Da, šta je jako bitno? Postoji jako puno tagova, s vremenom ćete ih naučiti. Bitno je da koristite internetom. Bitno je da se koristite internetom. Ja kao malo iskusniji web programer se malo nađem tražeći reference po internetu. Kako to izgleda? Odem na internet, otvorit ću novu karticu i upišem, ako me zanimaju HTML tagovi, HTML tags. Stisnem enter i evo ga prva stranica koja nam izbaci, W3 Schools, jako dobra edukativna stranica, pokaže nam listu svih tagova. Vidite. Dobro, to sam htio napomenuti. Samo zapamtite, na svijetu postoji 7,6 bilijuna ljudi. Za svaki problem koji imate, velika je vjerojatnost da je na internetu već riješen. Ajmo se sada vratiti u Atom opet. Za sada nećemo ništa više u head upisivati, idemo na body. Trenutačno imamo osnovnu strukturu web stranice. Možemo krenuti dodavati sadržaje. Dovest ćemo još par čestih tagova u naš repertoar. Svaka priča počinje s naslovom. U HTML-u tagovi za naslov su H i onda broj, vidite, od 1 do 6. 1 je najveći font slova, a 6 najmanji. Idemo napisati H1. Znači otvorili smo tag. I sad ide sadržaj. Filipov najdraži vic. I šta sad moramo napraviti? Zatvoriti tag. H1. Vidite, otvorili smo H1 tag i zatvorili H1 tag. Idemo sad napraviti H2 tag. Otvorimo H2 tag. Filipov najdraži vic. I zatvorimo H2 tag. Sad na ovo ćemo napraviti još, trebalo bi napraviti još 4 puta, ali ja se osjećam lijeno pa ću kopirati samo. Ovdje ide H3, H4, H5, H6. I vidite sada ne može se H3 tag zatvoriti sa H1 tagom, nego mora i ovdje biti isto H3, ovdje mora biti H4, ovdje mora biti H5, a ovdje mora biti H6. Sad spremite, ctrl+s, odite na našu stranicu i stisnite osvježi. Evo ga vidite, od najvećeg do najmanjeg. Dobro. Sada ću vam pokazati kako se piše običan tekst. Ne treba nam više 6 naslova. Ostavit ćemo samo jedan. Otvorimo tag za običan tekst, to je P, paragraf. I ne da mi se sad pisati cijeli vic. Imam ga već napisanog. I samo ću ga prekopirati. Tako. I šta je bitno, sad smo ovdje otvorili tag, moramo ga zatvoriti. To je jako bitno da naučite. Šta ja volim napraviti? Volim staviti
u novi red sve. I stavit ćemo sve da bude čitko. Sve da bude tu, na jednom mjestu. Oprostite za mobitel ako ste čuli. Tako. Sad je sve na jednom mjestu. Sad CTRL-S spremimo. Odemo ovdje na naš preglednik i osvježimo. I evo ga vidite, Filipov najdraži vic. Neću ga sad čitati, ipak želim malo neku ozbiljnost držati u videima. Možete ga sami pročitati i odlučiti ili vama isto među dražima. Idemo se vratiti u Atom. Još ću vam pokazati tekst za ukositi tekst, za podcrtati ga i za prebaciti sadržaj u novi red. Idemo na primjer ukositi majka. Tekst za ukositi je em i želimo samo majku ukositi, zato ćemo ga zatvoriti nakon majke. Tako. Sad CTRL-S spremiti, odite na web preglednik i osvježite. I vidimo sad majka je ukošena. Dobro. Sad želimo nešto podcrtati. Recimo da želimo podcrtati kćeri moja. Uzet ćemo ispred kćeri otvoriti tag U kao underline i zatvoriti nakon kćeri moja. Opet Ctrl Save, odemo na web stranicu i evo ga, kćeri moja je sada podcrtano. Šta vam želim još pokazati? Naprimjer, evo zapamtite ovdje ti je kćeri moja. I sad želimo da kad si se rodila, pala ti tratinčica na glavu. Želimo da to ide u novi red. Mi kad ovdje stisnemo Enter, spremimo, odemo i osvježimo, vidimo ništa se ne događa. Tekst i dalje ostaje u jednom te istom redu. Ako stvarno želimo tako u novi red da odemo, nećemo to postići s Enterom, nego ima tag, zato break tag br i njega se ne mora zatvarati. On sebe sam zatvara, to je jedan od rijetkih koji iskaču iz obične tag strukture, kao što je na primjer HTML, pa sadržaj, pa završava se tag. Vidimo, sad smo stavili ovdje break tag, stisnemo Ctrl Save, odemo na stranicu i gledajte sada, evo ga, u novom je redu. To bi bilo to za sada. Filip Tutorijaši, čujemo se.